Pambiarsa pengelola COVID-19 ring Kota Denpasar kantun ngelimbak kantos mangkin kasus positif COVID-19 akehan rauh saking krame sani durung polih vaksinasi. Anutin data resmi rahinani dibi kasus positif COVID-19 ring Kota Denpasar membawa sata siedase 3 diri antuk 6 dase kutus koma siedase 4%, utawi sata kalih diri kejantenang durung polih vaksin. COVID-19 Denpasar, Idewo Gederai Mausang, wenten pitung dasa pitu diri sanim status kramo dura Kota Denpasar. Antuk satak siedasa siki sampun kejantenang kenak. Wenten taler 6 diri pasien sani padem. Dan bihang kramo saking dura Denpasar, rau saking kramo sani medue KTP Bangli adiri, KTP Buleleng 11 diri, KTP Gianyar 3 diri, KTP Jembrana 6 diri, KTP Karangasem 3 diri, KTP Kelungkung wenten 5 diri, KTP Tabanan pitung diri, Nenten-wenten WNA saha sani medui KTP Dura Bali wenten petang dasa siki diri. Limbaknya ni pengelola COVID-19 majeng krame sani durung vaksinasi, krame kaptiang antuk digelis ngelaksana yang vaksinasi. Tios punika kanan inucap nyih nayang pakibeh penampen pandemi COVID-19 ring Kota Denpasar, antuk heterogen janten muatang perkanti pini becik, saking samian baga krame. Maka sami krame mangdanis tate yatnya-yatne, turmaning disiplin prokes naler anutin pewara PPKM level 4. Anutin data, wilangan kumulatif kasus positif sampun ngelangkungin 3 dasa tali kasus. Pasien kena kantos langkungan ulu likur tali diri, pasien padam telung ngatak 3 dasa 3 diri, miwa kasus aktif sani kantun Karawat, wenten langkungan petang diri pasien, Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.